Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki dagirula jenko, guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiz. Diren guzti eta nagusi zeran jainko jauna. Begira ezai duzu eta eman duzu bihotz guztiz zu sarbitzatzea. Zure errukien ondasunak iritsi ditzagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoloa Korintotarrei. Senido, Kristo hien artetik piztu ez dela, hotxe egiten duz ezkero, nola esaten dute zuetako batzuek, hilak ez dira pizten, hilak pizten ez badira, Kristo ere ez da piztu. Eta Kristo piztu ez bada, utxala gure hotxe egitea eta utxa zuen sinistea. Eta jagoikoaren testigu, gezurti azalean gara gu, egiaren kontra aitortzen bai dugu. Arre Kristo piztu zuela eta ez du horrelakorik egin ia pizten ez badira. Izan ere ia pizten ez badira, Kristo ere ez da piztu. Eta Kristo piztu ez bada utxala zuen sinistea. Oraindik zuen pekatuetan zaudete. Eta Kristogan lo daudenak ere galduak dira. Bizitza hontarako bakarrik baldin bat dugu Kristogan itxaropen. Gu gera gizon guztien errunkarrienak. Baina ez piztu da Kristo hilen artetik, lo daudela netan den frutu bezala. Jaunak esana. Jauna du aldiatan Jesus herri eta auzorik auzo zebilen jainkoaren erreinuaren berri ona egiten. Harekin ziren 12, baita emakume batzuk ere, espiritu gaiztoetatik eta gaixotasunetatik sendatuak. Maria Madalena, 7 deabru atera zitzaizkiona, Joana, Herodesen morroi kusaren emaztea, Susana, eta beren ondasunekin laguntzen zioten beste asko. Jaunak esana. Jesusen ezaugarrietako bat da jende guztiarekin egoten zela, denekin egoten zela. Ez zuela halako bereizkuntzarik egiten. Ez zuela inongo gizatalderik baztertzen edo alde batera uzten. Ez beren hizkuntzarengatik, edo arrazarengatik, edo erlijioarengatik, edo klase sozialarengatik, Jesus denekin egoten zen.
Berdin ikusi dezakegu, farisear baten etxean bazkaltzen, edo zergalari baten etxean afaltzen, edota kanpotar batzukin, erromatar batzukin hizketan, edo zeinekin ikus dezakegu Jesus. Eta horrekin ere adierazten digu denok senide gerala, aita bakarra daukagulako, jaungoikoa, eta baita ere Jesusen berri ona eta bere salvazioa denentzako dela, unibertsala dela. El mensaje de Jesús es universal y por eso vemos que Jesús está con todo tipo de personas, con toda clase de personas. Y no hace ninguna acepción de personas, ni ninguna marginación, ni nada del estilo, como era costumbre en aquella época. El modo en que la sociedad trataba a los que eran extranjeros o a los que eran considerados pecadores era un modo en el que Jesús quiere romper completamente para que todo el mundo pueda sentirse acogido. Quiere que la comunidad cristiana sea una comunidad abierta y acogedora. Ahora bien, vemos cómo cuando Jesús escoge a los 12, que era el grupo más cercano, los que son, vamos a decir así, sus grandes testigos y colaboradores y amigos que convivieron 3 años con él, nos damos cuenta que no eran tampoco los únicos que tenía Jesús como seguidores. Es verdad que son los más importantes, es verdad que ha querido Jesús que su, vamos a decir, se base en el testimonio de aquellos 12 que lo vieron todo de cerca y especialmente en la resurrección, pero vimos que había otra serie de personas también muy cercanas a Jesús, que se suele cifrar en el número que aparece en algún momento de 72 personas. Había 72 personas que compartían muchas cosas, acudían habitualmente y eran seguidores cercanísimos de Jesús. Luego hay otro grupo de unos 360 que también se consideraban seguidores, pero no tenían un trato tan continuo o tan cercano. Y después había miles de personas que habían escuchado o visto a Jesús. Entre esos 72 hay algunas mujeres que tienen una importancia muy grande. Y esto era también una novedad en la mentalidad de aquella época. Vemos que la mujer más importante, sin ninguna duda, es la Virgen María, la Madre de Jesús. Vemos que está siempre de una forma discreta, pero eso no le quita la importancia y yo diría que aún le hace más grande todavía a la Virgen María. Por eso la primera discípula y el modelo máximo de cristianismo lo encontramos en la Virgen María y es la más importante, sin ninguna, más que San Pedro y más que San Juan, etc. La Virgen María. Pero vemos que también hay otras mujeres que tenían un papel muy importante en aquella primera comunidad que fundó Jesús. Desde el principio la mujer ha tenido ese papel importante. Luego es verdad que en la historia no siempre la Iglesia ha sabido o a reconocerlo o no ha sabido expresarlo, pero digamos que en nuestros tiempos hay mucha conciencia de volver a aquellos primeros tiempos en los que vemos que Jesús dio un papel muy importante. Y en el Evangelio que hemos escuchado hoy cita a 3, es decir, no tenemos los nombres de los 72. Sabemos alguno porque aparece, pero cita 3 mujeres que pertenecían a este grupo de 72 seguidores de Jesús y que acudían habitualmente y que estaban también y que convivieron muchas cosas con ellos. María Magdalena, que tiene la más conocida, y es más, Jesús le quiso dar un papel de una máxima importancia. Antes que a ninguno de los 12 apóstoles quiso, después de la resurrección, quiso aparecerse a María Magdalena. Quiso que, al menos así aparece en las Escrituras, el primer testigo fuese una de estas mujeres que le seguían, cercana a Jesús, hasta el punto que Papa Francisco, cuando se celebra el día de María Magdalena, que es el 22 de julio, lo ha subido a la categoría litúrgica de fiesta, de memoria a fiesta
para ponerlo al mismo nivel que el resto de los apóstoles. Porque digamos que el testimonio principal, no el único, de los apóstoles es la resurrección de Jesús, haber sido testigos de la resurrección de Jesús. Y María Magdalena también lo fue. Por eso, y lo sabemos porque lo dice la misma Escritura, por eso ha querido Papa Francisco poner al mismo nivel que los apóstoles como rango litúrgico. También encontramos a otras dos mujeres hoy que son menos conocidas o tenemos menos datos sobre ellas, pero que también eran muy cercanas a Jesús, amigas suyas, seguidoras, discípulas y que tuvieron una importancia seguramente muy grande en aquel primer comienzo del cristianismo. Juana, que era la mujer de Cusa, uno de los, vamos a decir, servidores o esclavos o lo que fueran de Herodes, del rey Herodes, y la otra, Susana, que debía tener dinero, debía tener una mujer que tenía posibilidades económicas y que ayudaba mucho con sus bienes, que es una de las ideas también que Jesús enseña a los apóstoles, el hecho de compartir los bienes con los que están más necesitados. Y ellos mismos aparece como Judas llevaba la bolsa y cuando en la última cena sale, dice Juan, y todos pensamos que había ido a llevar dinero a los pobres. Tenía costumbre de hacer porque le había enseñado Jesús a hacer. Y vemos que esta Susana fue una gran benefactora que pudo ayudar a Jesús y a tantos pobres de aquella época sin ninguna duda. Hoy, digamos, viendo esta actividad de Jesús, esta apertura de Jesús, esta importancia que tuvieron estas mujeres en la primera comunidad, nosotros también pedimos ser cercanos, discípulos, seguidores de Jesús, poder vivir la amistad con Él y también dentro de nuestras posibilidades tratar de transmitirlo a nuestros hermanos. Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatu dugu gaur honetan pakearen alde. Ikusten dugu gure mundua nahiko aldrebestua, hainbeste gerra, gorroto, gatazka, txikizio. Eskatzen dugu jaungoikoari pakea eta justizia gailendu daitezela. Eska dezaiogun jaunari. Jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita hona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Hartu aita zerua, aikoa jaunerigoa, onartu eta onartu zure zerbitzarien eskaintzak, bakoitzak zure izena goresteko eskaintzen duena, denen salbamenerako izan dadila, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokila bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoikoa guztidun beti ereko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri haintza handiagotzen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik,
aingeru taldeekin batean, goreste zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederena, santua, santu, santua zera, jaungoiko gure jaunonena. Zeruka lurra goretzen dute, goretzen zuen ahalmena. Osana zuri zeru horietan, osana da goraipena, beren kantua orain da beti, guregana datorrena. Osana zuri zeru horietan, osana da goraipena, beren kantua orain da beti, guregana datorrena. Santu zerabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada egitako hauek zure espirituari xuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berri karizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren karizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apani eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko Bideika Santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan dira gure senideak eta hildako guztiak, aritzazu zure aurpegiaren argitan, bereziki Enrike. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza itxe dezagun. Jangoikoaren ama Maria doatsurarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta kristaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoikoa guztien horri Espiritu Santuarekin batean, osko eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutxiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure egiak zerretatzena, santu izan beti zure izena, eta beti zure reinoa, egin beti zure naia zerua bezala gureak ere, emaituzko aurrenuntako goiak, barkatu gure zorrak, gure zorunei barkatzen duen ezkero, bezarez azuentzak eta bian Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emai guztu bakea gure
zure errukiei esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionak itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei bakea ikusten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa bezala emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozu bakea. Jangoikoaren bildotxa, zugu bezere zugu horrekatua, berruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zugu bezere zugu horrekatua, berruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zugu bezere zugu horrekatua, berruki jauna. Hona hemen, jangoikoaren bildotxa, munduko pekatuak egiten duena, zoriontsuak jabenaren maila dituak. Jauna, Hona hemen jangoikoaren bildotxa munduko pekatuak egiten duena zoriontsuak jaunaren maila dituak. Amen.
Egin dezagun otoiuz. Jaunak ze honen grazia jainko jauna gure gorputzarimen jabe egin dadila. Gure nahiak ez, baizik eta grazia honen indarrak agindu dezan gure bizitzan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Erika zaitzatela jainko guztiadunak. Aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren batean.